I pozdrav svima ljudi, s vama Janis, danas ćemo da igramo Kit PvP na nekom elite serveru i vidite imam skin. Šalim se, nemam, to je skin od teksture. Tako da, u prošlom videu imate link od 3 kanala. What the fuck, zovu se Cazac, jedan se zove Viper i jedan je Tija Place. I vi ovoga, ovo nijama armora. Ima! Ja sam mislio da nema. Ali ima kao VT1, V1, ali to bukvalno niko ne igra. Tako da... Nope, nećemo to igrati. To je bio kit Assassino. Ali vidite što ovim kitom dobijete. Dobijete Golden Sword Sharpness Enchantment level 22 i Durability 0 i 31 Attack Damage. Tako da, ali ima bukvalno 0 Durability, tako da jednom pukneš i dead. Nema ga više! Puku. Evo ga lik što je meni sad bio ubio. Mamocija ti je. Celiđenca. Jesam ga ubio? Ne, sam ga udario. Ne, on je VIP. On je VIP, vidio sam VIP rank. Ne, ona je ima mod. Mod ima lik. Vidio sam eno prata 4, fuck. Ja sam još uvijek bronz, on je znači ono kao srebro. Prijatelji. Kako ću mati sad? A da, sad sam uzeo kit basic. Fuck, nema, neće bač. Ja mislim da ova ima moda, ne VIP rank. Ovi mene samo sa leđa mogu ubiti. Nikako više. Ovi mene samo mogu sa leđa ubiti. Pa jebem ti mater, ti se ukreni fino. Problem je što oni ne snimaju. Ko ja? Ima ne laga. Jebem ti nam pišću. Kako su dosadni. Jebem ti rat. Gle, ovo ti imaju likovi. Ovdje nema ti... Koliko ovo ima strela, boga neće. No hiho. A znate kako se ovo zove? Znači link od ovoga servera u opisu. Igramo jenas, tamo vidite gore u gornjem kutu. Igramo jenas. Ali znate kako se ovo zove? Hard PvP se zove. Znači ono što teško. Ne pratio me ko? Sad se okrenuo me vam lik, ono ću ga jurit. Dok on mene ne vidi meni ovaj lik, tu je ekstra vidio me, shit fuck. Ali ja sam panim. Ima liko da igra ovamo, ima. On mi je liko je puklo sve. Evo mu je puklo ili on to bacio. Ne, on to bacao. Zašto? Haj, ko će sa mnom ovo igrati? Haj, ko će sa mnom... Ej, gdje on je skinom? Ne, haj, igraj sa mnom, jeba ga. Haj. A gdje su ona dvojica? On se završi, ja. Aha, vidite sad. Sad se mi tučimo, ono, ja ću ovako biti malo... Kao da sam AFK. Koga gledamo. Stilo kornja česac. Zajebo.
Uvijek sam ovo na ovu pobjeđivao, ne ono dobro. Daj, izađite vam, dođite vam, uniđite unutra. Fuck that shit, zajebao sam se. Nešto više igrati. Nije baš zabavno. Meni. Bolje mi je na Badline-u, ali... Na Badline, tako da shit. Ovo mi je jedini server koji ja imam da ne. I super, ne dobivam full damage. Na ovome serveru to nisam znao. Tek sam sad provalio. Ovaj lik je bio... Na lik je bio one hit. Ja sam ga fullo. Sad će ovaj mene lik prati. Pa jebim vam na ono. Leathers. Kako ona ima onaj kitten. Kakav. Shit, bježi. Već se gađa lukom da se tuču. Lukom se ne tuču, ne gađa s lukom. Sad će ovaj mene jurti. Al vijaš, ovaj juri ovoga sa lukom. Jebem ti pa ne jurim tebe. Si lup. Glav ga odmah. Imam jednu teksturu Enderman se zove. Nije Ender nekako. Imam jednu Dead nekako se zove isto. Kako sam ga mogu ubiti sa leđa. Hoćemo... Da, ćemo završiti epizod. Inače, to je bilo to za epizod, vidimo se u sljedećoj. Da, veliki pozdrav.